Abapolisi b'u Rwanda bagera kuri 240 bakaba bagiye gusimbura bagenzi babo muri Sudani y'Epfo. Kuwa kabiri tariki 22 Nyakanga mwaka 2025, umuyobozi mukuru wa polisi wungirije ushinzwe ubutegetsi ndetse n'abakozi DCG Jean Chantal uje neza akaba yahaye impanuro abapolisi 240 bitegura kujya mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Sudani y'Epfo. Abapolisi bakaba bayobowe na CP Colonel Muri. Abapolisi bakaba bagiye gusimbura bagenzi babo bari basanzwe bakorera ahitwa Marakari mu ntara y'Upanire mu gihe kingana n'umwaka, aho bari bafite inshingano zo gucingira umutekano abaturage bakuwe mu byabo n'intambara. Abakozi b'umuryango w'abibumbye ndetse n'indi miryango mpuzamahanga ikorera muri icyo gihugu. DGP huje neza akaba yasabye abapolisi kuzarangwa no gushyira imbere akazi kabo, kubahiriza inshingano zabo ndetse no kuba maso ndetse no gukurikiza inshingano bahawe, kugira ngo kandi babashe gusohoza neza ubutumwa bakwiye. Angaha yagize ati: murasaba gukoresha ibyo mwize ndetse no gufatanya n'abaturage mu bikorwa by'umutekano ndetse n'ibyo guteza imbere imibereho myiza yabo. By'umwihariko nahangaha dushoreje amakuru yacu y'uyu munsi yagarutse kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Abapolisi b'u Rwanda bagera kuri 240 bakaba bagiye gusimbura bagenzi babo muri Sudani y'Epfo, naho M23 ikaba yahagaritse igitero cya Wazalendo muri Goma. Mu karere ka Musanze umusore w'imyaka 33 bakaba bamusanze mu murima w'ibirayi yapfuye.